bulduqtaram. Бүгін бәсейін 14 күні екітінші хиббекке хыл. Е білін әйлегер Андрей Устинов кәрейгер Хақалаттан бастығы спортмастырын кандидат норматын толып бұд. Дүллікін әйлеген бұчатта ғылықтағыр. Е білі ұлығын бұчатта ғылықтағыр. Хақа Республикатын 15 төгілдіғ чемпионы Хақа Республикатын 5 рекордын ұлықтағыр. Олон қоғыт қажет онытым бәгеттер таланнақ бұлпастыр бұтындақ бұғай атақта Андрей Устинов кәрейгер күрақтайы ұтылары тұрар. Сафа Иванова, Василий Аблоков, Роберт Егоровкытта сақаларын сирин атырдыбыттара, оннай әгер чаттарға өңірар солыс болдыптара. Уғылычылар ден чағыл қаят, олыс тепке еңбет кейтінен. Сақа бұг білдейләқ марафониға, Сақа марафонын легендата Андрей Иванович Устинов болар. Бұл үрдік аты народ спорты сеңеретчілер. Андрей Иванович атыран сүйреткемілер үлелен аспыт, Сақа сирин спорты тәрекчілері еңелбет аттара, онна үрдік сынабылдара болар. Встречаем парад участников. Парадом командует Елисеев Риволий Михайлович, тренер Чурапчинского улуса. Команда города Якутска. Тренеры Алексей Василий Романович, Строева Аксинья Александровна. Аймеканский улус, тренер Винокурова Ульяна Юрьевна. Таттинский улус, тренер Иванов Евгений Иннокентьевич. Чурапчинский улус, тренер Елисеев Риволий Михайлович. Мегино-Кангаласский улус, один участник. Горный улус, тренер Петров Владимир Васильевич. Бабяйский улус. Вилюйский улус, тренер Рожина Туяра Ивановна. Юрбинский улус, тренер Ксенофонтов Матвей Анатольевич. Сунтакский улус, тренер Савинов Анатолий Миронович. Мирнинский улус, тренер Устинов Иван Андреевич. Верхневедущий улус, тренер Григорьева Раиса Васильевна. Әғірденерге тылы берілер, Вехебілгуға муниципальный район бағылығар Владимир Семенович Паскачинга. Әтегіннен аннамысты бары әдір спортсменлер, тренердер, күрәтшілер. Бұл бүгін тоқты жығынна тірәхім бұл бұтынан барығын ағадырейбін. Поздравляю всех участников данных наших соревнований, посвященных памяти нашего выдающегося спортсмена Андрея Ивановича Устинова. И очень рады, что очень многих улусов приехали. Молодежь, подростки участвовать в наших соревнованиях, в нашем стадионе Вискогун. И думаю, что это будет для некоторых очень большим достижением и памятью потом в спортивной карьере. Потому что когда-то все начинается с маленьких побед, потом будут большие победы. Orang bana jalan nak kita celor baru coba teketeng, buatna королева спорта легкой атлетики ден. Orang bana bu sport hame kerjun talbuk hame hep, buatna coba teketengет, coba идеи некоторые, чтобы были очень хорошие достижения, результаты. Надо работать на результат, чтобы были Вы боретесь с секундами, с метрами, сантиметрами, все, чтобы у вас получилось.
Желаю всем успеха и побед, и здоровья, счастья. Всего доброго. Спасибо. Ягатыге тылы бериллер үехебиге лухуны депутаттарын советінде председателгер Николай Николаевич Николаевка. Ваставуллах Владимир Емелевич, Ваставуллах бүгін мұстывыд бүгін крақтегі келбет спортсмендер, тренерлер. Әйді бұл бүгінгі ұлақан Андрей Иванович Нидоватынан республиканский легкоатлетический турнир ағаламытынан үйәбілі ұлығын депутаттарын азыттан едейді үстіндегі әғаден бұл көмілдер. Андрей Иванович Устинов туынан еще вадық президенттілер бейол спорт республикабыт ұлақан кен тұттуда болар. Ол бейол спортыға тақсылыт бастықы ұлақан марфуыңа мастера кандидат 6-7 сылларға тоқтүйдіқтік хақатерін тиенін бақтық арас сиддерге, Россияға, регионларға көміскен хақатын сенен атапыр кейінен болар. Бұл бейол спорт үтчаттыра күн баға әңгіділі де ұлбыт результаттырын Біле командаты оғылыра параметрлар. Иде барыта bu Андрей Иванович Устинов, Кирилл Никифоров, Николай Бускаров, Геннадий Николаев. Корот командаты. Куддук спортсменler kendileritten binan taksıbıt ide kölene çatar bu konular. Kendileri kudduk Allah'ın gülük bolu kut diyen ağaslarıttan Sultanlığı komandаты. Kendileri usta yönede mandan oğullar olta. Oluştu yanına Bolуын командаты тұрар. Тартакинова
Болана Били улуган командата Тояра Рожина Дертер оғылары кәлен тұралар. Кәбәйі улуғыттан кәбіттер. Горна улуға. Республика билдер филиктер билген республикаға улустарын, оны республиканы ара сендерге көміске хағалын жерін аты тағадылдар. Оттан бүгін команда кәдбет ұчаттарттан мехиддағын өрен тұралым, әдгақ ұлыстан кәдбекке, команда көлі тоғалан история оланға деге Рақ үмікән ұлығыттан дәбі полис қолады ен атыныр. Ама рақ еттен кәббет күтті кәббет спортсменді тұралар. Тоқтау істәңгет, бири береме хами бақытта ачалақ декушке город командата күрақта ачалары кәлемді бұтыралар. Василий Романович Алексеев кәлемді командатын жөнін жәйдер. Аяғылына леге бұл жетазы ойныларға бойегіттен әмебегер өкпет республика чехетеміз көйдер бүлі, мұнтар, нүбба, биліне, кәбәйі, горнай ұлыстарыттан, түрапты ұлыстарыттан, тағты ұлыстан тақсан сүйрі ажаларын. Онан тәбеге бұл күрек қаянда еқа энергия береға, күнге демет ұлыста тоғара бүгін артақ кенеті Кәлемет бұл ұлақан күрәқтейіне көғіләңгет тоғыры болып күн дәйін бетті, ондаттан әйеға бұл күн тақсымды күндік ұлақан қойылары, қотулары бағарым. Дұрой бұл. Тылы берілері үйәхелгі ұғылы үділігі елеген бағылыған Егор Алексеевич Николаевка. Өкінді Үйәбі ұлғалық тоқтыры, оңнаттың бұл бейі бағалықпын Владимир Семенович, Николай Николаевич, онны бүйінгі үріқтейі күттігәт бет бұқа барыс пасывандары, әгіне бүйінгі ұлған үстілгасы үріқтейі тәрелдерінен дөрлігін әлеген ұлық тоқтырын, оны депутаттарын аттырыттан, тос пен мапыттан, идейтегі істеңінек адырет бел көңілі. Бұл Андрей Иванович Устинов бейін әлекке түрін, онтан мәған асқа баран, Онтан үйәулі ұлығыр төттірі кәлін бұл чәпчіға дедігінен жарықтанан саға әйрен аттапыдықтан бейін әлекпен тоқты өттаған кейінен кен тұттауыд оннаттан бейге бұл өндірі бағанауыз бұлыры тауын саған туыл бұда бары болды білін тауын саған туылықтағаты кені амандыз спорткары бол баққа оны дағанан бұл культураға месігінің ақы ол күттік үйәулі ұлығыр бейім ай қонуғынан олонқа өйға тәріліяқтақ Ondan men sigorna kayından bege ağabey. Tavu kutu gönderi bana ustunap bu sporttan birden baran kini o kaynan otup jarıktanan ulus iger üstügazı görekterge o kay şöydek eter eter. Ondan men etiyemete bu görekteyi bulurunattan bol atir onun baran pandemiya bolan bulurun bol bataga ta bayı bu görekteyi birden kayan dağını yutargı bulananımı bu görekteyi terillen erer. Bu ambastıgı üyəli olur, bir ulağan üstüdügansıqı tamamdan kürekteyi bolar. Bu kürekteyini halkı bir sayınlaramız, oğlaktan hağalan, otta ulağan jandavga tiyen. Bu kürekteyi, üstüdügansıqı kürekteyinden ustadığa üstpökke. Bu Respublika halkta bu Vasilya Afanasyeviç kelen turar, Sakarya Respublika'dan gılamnet terenere. Ondan bir federasiyevi Kırcıgazı Anatoli. Kinler öyönler, Respublika planlar kilderenler bu kürekteyi yıtılda turar. Sigizpata ayıppet, bihege bu kürekte yeteler biter okut 12 oluz gelen bir biografiyi tuttu hüddam sürdü. Kenyatet yanıyım, özse dağını Kenya yanıyım. Ta bir stüdyomut mançarık tutulduğu da barı tuğabar terep ettir. Standartka onun bilingi rezultat köt mihani akbaratın bu bilingi bilemağa hepti behar ondan bu kayan dağını namatikka pettir boluqtaqten etebin. Jonun egeni bu kubar gıtın bu kürekte hege öşöndük kıttın kim tüystaq ol köyді. Тылы берілдері Саха Республика теле чепченге атлетикаға главный тренергер 100 километрға Россия чемпиона, андойды класстағы спорт мастера, 100 километрға андойды чемпионатын күттілаған Василий Афанасьевич Свердоновка. Добрый день, молодые спортсмены.
от имени Федерации легкой атлетики, от имени Министерства спорта разрешите вас поздравить с открытием республиканского турнира имени Андрея Ивановича Устинова. Ну вот, Верхневилюс знаменит с марафонцами. Вот наш Николай Бускаров здесь рядом ходит, тоже призер чемпионата Европы 100 километров. Лариса Семенова и Михаил Ремистов, суточный бег, тоже чемпион России. И вот молодые в этом сейчас выступают очень стабильно. Вот Трофимова Сардана, Диана Картагынова и Михаил Руфов. Вот. Так что Улус знаменит очень хорошими спортсменами. И я думаю, что вот через некоторое время из вас кто-то выйдет тоже на российский международный уровень. Пусть победит сильнейший. Давайте. Толы берендер Андрей Иванович Устинов улахан уолугар из Джалабистер светины бетренигер Алроса общественное общество КСК Терентекин Сюрюгей тренергер Иван Андреевич Устиновка. Вассалах Ехеблюгухан Бахалга Владимир Семенович Джахалта Николай Николаевич Ванна Ехеблюгухан Олохтохтора Делюгин Хелиен Бахалга Егор Алексеевичка Бу биһиги кырахтыһыбытын терьерге үлелеспеккетигер уонна көңүл бербеккетигер биһиги устинапты жекергеттерин адыттан улханнык мактанабыт уонна мактана эмете бу биһиги тренерский составбытыгер биһиги кыһыңыттан бу тренердерге төлөлөһөн республикага маннык сүүрүү маннык кырахтыһы болар диэмет келбеккетигер бу маннык элен турар бары кыттаачыларга уонна килдер тренердеригер Эйха баргамактал тылларбын теддемете. Юхаблюгуһатын телевизион көрдүк элбах спортунан жарыктанар улус ол эгер күннен жарыктанмы жөндөр капсайды баллар арас көрүңнөргө кире спорттор да баллар ол сагаттан сүйрүүгө юхаблюгуһугар элбах жарыктанан Саханы саха жетен сахарин атын өттүтөр соору уста соору областтарга хүрен эми аттапыттыра. Ите телевизион көрдүк сахаларга бастыгы улхан сүйрүгүнөн Василий Попов те мен халастан төрүттәхе ахарера атыран жеркемете кине бастыгы зияттах сүйрүгөтө 10 километрге онна марафондан эме жеректен хажыбыта. Ол кенеттен ите мен халастан агам сүйрүк болан тақсан бастыгы күрәкте хедирегер мен аңсадыктан көттен республикага көттен онна бир ити көрүндөр Сахарин сборнайын командатыгер төт сыхыл жибдим дебите. Ол егер арас соғру дойду кораттарынан Грозный, Солоча, онна бу Приморье кораттарынан эме сүйрбиде. Ол сылларга кине ити бастан көндүрүтүн Грозный коракка сахалаттан бастыгынан классический марафонга 2 saat 34 minut 35 секундынан келен лафа сахалап тактарын көндүрүлдү. Эти кинер телбисолларынан бу биринги поколение марафонисттар бу холовры юхабилиттен аттыр болаха международный класстах спорт авын кетти бирге хүлбүт Кирилл Николаевич Никифоров тем бар. Кинер кенелерден келер поколениялар Николай Харламович Бускаров, Михаил Николаевич Ремисов, Лариса Никентьевна Семенова. Онтон келин сүйрен бу ариедер поколение сүйрүктері. Сардана Трофимова, Алена Узнаева, кылбаз дистанцияларга Михаил Руфов, онна датын элбак сүйрүктер бу тақсыбыт өңсүрдәк улустыра. Онон бу үйхәвлі улуыттан элбак международный класстағы спорт мастердер тақтыбыттарынан себәстен, онна ити бейге ағабыт адыны үйететәрі бу улус жалтатны өйөһүннән дүлүгүн хелеген жалтатны адыттын өйөһүннәренән биһиги бу жекергеннәрен адыттан эме бәбит санабытын этемет бу күрәхтәһине теребит онон бу күрәхтәһи келин традиционно республика бир улахан огларга күрәхтәһиде булары болоден эрелләхбит онан тан мен ите этбит мактамат үлехеттер битер улханнык
barga maqsadın bildirin deytim. Onun anıskı kürektehilerge geografiyatınları tanımıt, esi şöydük, teriyek bittiyemit, bağhan alaqbıt. Ona bu bihe kürektehi kelbet eder sürüklerge baralarıgar sitihini bağırabın, üşüge rezultatları bağırabın, uç победить сильнейший. Спортсмендерге ситихини бағара туран әғірдетен тердер Эрчим Николаев. Şehre oğullar, tühülge tüyleğin kemihini, küstekleri, bıydarı joluğun, ürdükke, ırakka biyetekke, jürelen ürdügü çıpçağlı bayın, sırdıkka kere katardıgın, çeçiri saydağın ulatın.
Над землей Олонхо чудесной, над любимой нашей землей вейся спортивное знамя, символ наших побед. Пусть удача будет с вами, как солнце ликующий свет. Күнде кытачылар тыңаһыннағы көт көрсүһүге, күрес былчаһыга самныбат саргыны, бүдірейбет сөбеғі, модун сананы бағарабыт. Ким кыахта, ол кыйдын. Уважаемые друзья, дорогие спортсмены, на этом торжественное открытие завершается. Слово предоставляется главному судье соревнований Устинову Ивану Андреевичу. По программе у нас после открытия соревнований начинаем 15:00 прыжки в длину. Начинают младшие девушки. Поэтому сейчас парад. Общая команда налево, вывести парад. Вперед, шагом марш.